Күннің әсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Ленуза Борсеитова çalışам. Хайырлы ақшамлар. Кечкен сутка девамында коронавирус хасталығындан 218 адам тедавиленді. 225 адамда бұл хасталық таздықланды. Бұл ақта өзінің іштимай ағларындаки сайфелерінде Қырым елбашчысы Сергей Аксенов хабар етті. Пандемия башланғанынан берлі Қырымда 26.702 инсан хасталанды. Сағлық сақлап везірлігі берген малюматқа көре бір суткада 9 хаста вефат етті. Хасталық башланғанынан берлі регионда 556 адам вефат етті. 21 биңден зиядесі тедавиленді. Эпидемияға қаршы кечірілген тедбірлер девам ете. Сергей Аксенов жемат ерлеріні зиярет еткенде маска тақмаға ве 2 метрлік хавсызлық месафесіні сақламаға чағырды. Қырымда ава sıcaklığı бойынша рекорд қайдетілді. Бойле ава арареті 90 ел әвелсі 1931 сене олған еді. Январының 5-ші күні ава арареті аман-аман 18 градусқа етті. Бұның себебі тропик ава ақымлары фен эффекті деп адlandырылған адисе олды. Яқын күнлерде ярымадада рекорд ава арареті бекленілмей. Енді январының 15-ден башлап Қырымда қар яғмасы ықтимал. Мы ждем похолодания. Biz ava suvu жағыны bekleyemiz. Yarın gündüz yağmur yağacak. Yanvarның onunda bu episi qarga çevrilecek. Yılbaş tatilleri күнлерінде Cumhuriyetimizin kurort ve turizm vezirliginde çalışkanlar otel ve şifahaneler boyunca reydler keçirilüvini devam eteler. Bu sefer olar Yalta şifahanelerinde epidemiyaga karşı çareler riayet etilüvini teşkerdiler. Bu haqda Sultaniye Bakalının levhası. Yarımadanın musafirhanelerinden biri kırışte ziyaretçilerini endo standart olgan hareketler bekley, maska olması teşkirili, sıcak ölçenili ve eller antiseptiknen sürtülü. Elina Gaynidinova öz aile azalarının beraber Rusiyanın nabережный Челны şehrinden Kırımga ilk sefer keldi. Mında atılmaqны pek beğenemiz ve atta COVID etmey dep paylaşam. Çareler yaxşı bakıla, maskalar eller daim ve yerde sürtülü. Antiseptikler koşuda bar, aşhanede de mesafe kaldırıla. Onun için şeyini pek beğenemiz. Kırımның otellerinde ve şifahanelerinde hafsızlık çareleri hepsi bakıla. Bu al musafirlerge korkmazdan rahatlanmağa imkan berem. Men bir şeyden korkmayım çünkü biz maskalar nizamını bozmayımız. Mesafe yerde antiseptikler tura, yani rahatsız olmak gerek değil. Büyük musafirhane ve şifahaneler komplekslerinde teplovizorlar yerleştirildi. Bundan gayrı bizde şifahane kırışında hadimlerimiz tura. Olar mahsus aletlerinin beden sıcağını ölçeyler. Vegen bir kimsenin sıcağı kötürülse, biz bu musafirlerinin teknologiya boyunca hareket etemiz. Onu otelin başka musafirlerinden ayırmağa tırışamız. Kurort ve turizm vezirliginin hadimleri otellerinde maska nizamını ve termometriye keçirilüvini teşkeriler, sanitizerler olmalı ve doğru şekilde mesafe kaldırılmak gerek. Restoranlarga talaplar bar. Olar 50%dan ziyade dolu olması yasak ve masalar arasında en azdan 2 metr olmalı. Otellerge de talaplar bar. Olar en evvela dezinfeksiya, ijtimai mesafe, maska nizamının bağlı. Olar episi beceriyle bilgen şeylerdir ve netice beri. Umumen, aytacağım böyle, biz hiç bir türlü ciddi meseleler tapmadık. Herkes yaxşı hazırlangan. Reydler yanvarının 15'ine kadar devam edecek. Sultaniye Bakal, Maksim Golubov, Millet için, Yalta. Kapital Tamirat Ahmetjit'te Kırım Tatar Akademik Muzikalı Drama Teatrında devam etti. Buna bakmadan repetisiyalar ve çıkışlar toxtatılmay. Binanın içinde kurucular avalanu ve ısıtу sistemalarını montaj eteler. Federal maksadlı programma çerçevesinde Tamirat'a 50 milyon ruble ayrıldı. Bu haqda Güzel Mambetovanың levhası. Teatrda odala rekonstruksiyası boyunca iş kaynay. Teatrının binası medeni asabalık obyekti sayıla. Onun için sadece divarlarını boyamak ya da granit kaplamanı değiştirmek yeterli olmaz. Tolu şekilde restavratsiya alıp barıla. Tamirat yüklenmesini bütün kolektif bekley.
Біз бұл тамиратның башламасыны бекледік. Енді ise екөнленмесini bekleymiz. Çünkü böyle şaraytta çalışmak, elbette çalışmak ağır. Эшлер бинанын эпысы уч катында вет цоколь ода içinde алып барыла. Театрның içinde хурujылар аваланув ағларыны чекелер. Işçiler eski tabanı dengiştirelер. Tavan көчүреле. Kapılar da яңы olacak. Ama teatr spektakller kostırovanı devam ete. İcadi iş kaynay. Repetisiyalar ceryanı devam ete. Seyirciler için premier kostırövler taqdim etile. Ведутся работы. Исетюв система деңгиштирилүүгө боюнча иштер девам эте. Янгындан корчалаган сигнализация ве ярыклануу системалары демонтаж ве монтаж этиле. Эмде косметик тамират кечириле. Кырымтатар академик музыкалы драма театрының мудиры Зарема Белялова умют этеки. Тамираттан сон театр алышкан иш жедвелине кайтажак. Ижатның яңы далгасы исе мытлака буюк муфафакыйетлер үчүн силтем олур. Мы очень благодарны. Biz Kırım yolbaşçısına ve Arina Vadimovnaga teşekkürler bildiremiz. Olar bizge dikkat ayırganlar için. Çünkü bu tamirat bizim teatrımızga pek gerek edi. Hepsi odalar muşkul alda edi. Hem grimhaneler, hem memori bina, hem de bidi cehler. Endi seyirciler spektakllerini oңайтлы şaraytta bakacaklar. Tamirattан son яңы grimhaneler ve kostümer odaları peyda olacak. Binanın ok tarafı da tamir etilecek. Yapılacak iş pek çok. Hurujılarga ayrılgan vakit 1 yıldan az. Güzel Mambetova, Arsen Fukala, Millet üçün. Ахметшит районында яшаған чоқ балалы Костенко қорантасы январының 3-інде геже evsiz қалды. Янгын вақтында да мебель ве эпысы шейлер бутунле янды. Еді бала evsiz ве бақсыз қалдылар. Бұл ақта бізім невбетте келев қамызына сейретіңіз. Дам үстінде қығылчым ве түтін қоқысы янгын бинаны сайывлы даққаларда сарып алды. Бірінші оларақ атешні Костенкаларының үйкен қызы Карина көрді. Gece saat 1'lerde o internette video bakaydı ve bir malde küçük patlavga oşağın davuşlarını yaşattı. Аятқа чапып чықтым, тепеге бақтым, анда ярық көрінеді. Мен бірден анама чапып бардым ве оны уянтым. Янгын ақта айттым. Анам чапып чықты, янгын не ерде деп сұрады. Мен она көстердім. Сөндірмеге тырыштық, амма бұны япып оламадық. Bundan son her şey tütün içinde kaldı. Eleonora Kostenko birinci nevbette balalarını evden çıkardı. Korkan ve yuqsuragan balalar azbarga yalanayak çapıp çıktılar. Biz herkesni dışarıga çıkardık ve men komşularga çaptım. Olarını çıkardım. Olar telefon açtılar. Yangıncılar maşinası yetip geldi. Alevni söndürüp başladılar. Yangıncılar brigadası 10 dakikadan son yetip geldi. Ama ateşni birden sönlerip olamadılar. Bu yerde her şey kulgece yanıp bitti. Dam ve ağaç tizilişten başlap mebel ve urbağacı. Şimdi evnin damı yerine kul obası. Böyle yerde yaşamakның çaresi yok. Şimdi ev kazayı alda buluna. Su kaplamanın sebebi olması mümkün. Evvelki malumatga göre tutaşuv tütün borusu damdan çıkkan yerden başlandı. У нас круглосуточная печка горела. Bizim evde gece gündüz soba yanaydı. Buru eski azbestten yasalgan olğаны sebebindен belki bir yerden çatlağandır ve kığılçım tamam damga yetti. Mamut Sultan köy yerleşmesi memuriyetinin yolbaşçısı Oleg Litvinenko Korantaga yardım etmege söz verdi. O kayıt etti ki birinci növbette damını tamirlemek gerek. Dam işçilerinin smetasını tizmek için adamını tapmak gerek. Her şeyini yazmak. Ne kadar ağaç, şifer fiyatı ne kadar olğanını yazmak gerek. Men ona Viber'de smetanı yolladım. O düşünüp bakarmız dedi. 7 bala vakıtınca kartanasının evinde yaşaylar. Eleonora hanımның anasından gayrı bir kimsesi yok. Çok babablı Korantaga yardımga muhtaç. Aile ruhtan düşmey ve yanı ev kurmaga umutunu joymay. Ama bu kışını ne yerde geçireceklerini da bilmeyler. Telefon numarasını siz ekranlarınızda göresiz. Keliniz, yardım kolunu uzatayık ve belki mucize olur. Arsen Isamedinov, Sevilla Memetova ve Asan Ibragimov, Millet için. Tıbbi hadimler oy ailelerinden ayrıldılar. Yuqu ne olğanını unuttular. Onların yardımı hastalarga gece gündüz gerek. Biz vatandaşlarımız hakkında levhalar siklini devam edemiz. Onların tırışuvlarının
Күн yüzlerce жан құртарыла. Бұл сефер бізім камерамыз огынде айлеви экім Бекир Аблаев. Экім пандемия шарайтынде насыл çalışқаны ақта Гүзел Мамбетованың левқасы. Тибиджилернің ұшы кергін низамда девам еті. Бекир Аблаев айлеви эким. Оның 25 yıllık тәжірибесі бар. Бұл елар девамында отарақташ кой амбулаториясына чылыша. Бір күнде 30-ға якын хастаны қабул еті. Күчіклерден әслі башлыларға жы ве біріне айрыжа янаша. Люди как-то начинают со временем доверять тебе. Яваш-яваш адамлар саңа ишаны башлайлар, қорқмайлар. Бұл пек мұйым. Чүнки сен мұнда тек экім дегілсін. Сен рухиятчы, де керек олғанда достсын. Адамлар ағыр мүнебетлерге раст келелер. Онкология ве чешет жидди хасталықлар. Пандемия Бекир Аблаевның күнделік ішіне де ось деңішмелеріні көрсетті. Оның эзас васифелеріне ковид хасталарынан үш қошылды. Энді өнебетшілік еткен екімге атта сменадан сон бұлынған ері ақында малюмат бермек керек. Ажиле вақыт оны ішке чағыралар. Екім йоқ деп оламай. Инсанларны құтармақ оның бойын борчыдыр. Екімнің итибарлы намы ақында туған көйден түш білелер. Она ярдым ветевсие сорап, якын ерлешкен көйлерден ғайры судақтан біле келелер. Нагрузка большая. И дети. Ишім чоқ. Яңы доған балалар, қартлар. Оның үшін эпосыны бақып етіштірмек керек. Шымдейсе насыл девір олғанını білесіз. Бұлар эпосы әлбетте ішке тесір еті. Чүнки кімерде менфей тесір тек хасталықтан дегілде адамлардың қорқу ве телашларından келіп чықа. Олар өзлері бойле вазиетке оғырай білелер. Айлеви екем кырмызы зонада çalışмай, ama вақыт хавыфлы сызықның дегер тарафына болуна. Чүнки ковид хастасы ола білген кышыны бірінші оларақ тамам айлеви екем бақа. Қалған бияз халатлы қарамалар кыбы Бекир Дервишевич бір жанны құтармақ үшін күреш алып бара. Yorğunluğuna бақмадан самими тебесім екемнің yüzünden силенмей. Болезнь такая серьезная. Хасталық қоқадар жидике, оның үшін бірінші нөвбетте гигиена қыдалеріне дыққат айырмақ керекміз. Ве бұл пек мұйым. Сер әршеге азыр олмақ керексін. Бұл енгіл іш дегіл. Бір қач даққадан сон сен неге раст кележегіні білмейсін. Чоқысы зенадашлары için оребер, атта ұстаулды. Диляра Сидхалилова Бекир Дервишевич тедавилеген хастайды. Вақыт кечкен амбулаторияда çalışып башлады. Он укажет, он поможет. О ярдым етер, көстерер. Еген базы вақытлары мен яш эким оларақ бір шейні білмесем, о маға ақыл огретейді. Амбулаторияның мобиль спецназ бөлігі екі чешет чықышларға ашықа. Біріншісі хроник хасталарынан үш. Оларның квартиралары темиз зона сайыла. Яни тебейджілер анда барғанда екі чифт қолчақ, респираторлар ве қалған шейлеріні кимейлер. Корона хасталығына оғраған көйдешлерінің евлеріне барғанда есе Бекир Дервишевич шейні кереклі көбі беджере. Вирус еңілгені ақта икеге етмек үшін бұл инсалар да чоқ шейні кечмек кереклер. Хасталар ве екемлер берабер олмалы. Ажиле ярдым машиналары хасталарыны әп еткізелер. Ковид кері қайтмай. Әркес аңлай, олар өгінде да бұйық іш тұра. Өлім ве яшайыш арасында күреш тоқтамай. Бүгін кім енеджегіні әвелден бір кімсе білмей. Гүзел Мамбетова, Сан Ибрагимов, Миллет үшін Судақ. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалындан айрылмаңыз, қайырлы ақшамлар.